high grade intermittent fevers kushanga umuntu nofuna umushija gwa higuru byo mu 38 makumyana konka gukwija gukakora ki ukagenda urena bakugira ngo Dr. Nintuya na munonge kiro mpembo murro cyonko mu mwihangwe nimbandiki amara agara kashasha so nkabasa kuba kari akabonero kaki ka typhoid ekinde kitubasa kureberaho no kushanga umuntu natera umutwe takumanya umutwe ngwija gwija kugenda umutwe nkago hariho buriro bwo kugira ngo headache as a disease konka hariho no kushanga ngo wafuna headache nkakabonero ko buki ko burwire so shanga ngo typhoid ne basa kuretera kushasha umutwe. Odiati voice na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity Kanye Loisa Gava ebiro ni 12 hebyo kwa kana 12 na mukaga eshahani 2 esomwe bazion tuja kwisiya hebisha mutwe kandi kuturagarce tuja kwisiya makuru Agacencwire mbwijire erizoba ne Sunday emitwe y'amakuru ne kushikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirachi, rose from Nepaka Shashakaronji. Agacencwire kireki enkuyanja bayetabo mu kwiruka kwa kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebe. Okwihabana babisho mashomero bakahingirwa nuko yongero muri Ntoroko district. Abazadde unsonge eyo mbasabane bugifunulire. Abahinji bebikwijo muri Kagadi bashobirwe kampani za sukari zangire kugure bikwijo byabo. Loan zituli kubi. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirachi, rose from Nepaka Shashakaronji. Mbabazi Charity na Lois Gavaga na makuru Agacencwire ombwijire ebyo kwerinda byayongerwa mamani ho mu rubaga Kampala ho abantu bari kwirukira amazarwa ga kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebe okujaguza amazarwa uko mwakogo kuri hakigenderwa cyo kwera abantu abari kutura nakakoko ka sirimu guteze rukwetorera ikikari cya kabaka na zone z'abantu zirikangirwa muzakinga kandi tine motoka y'abana ikirizwa korabayo abateganisubwa tebekanuseji harimo abavugi ba za basi yazine garaji yo mu rubiri na boda boda na motoka enche
enkuyanje y'abantu bayetaba omu kwiruka oku kandi amazarwa ga kabaka ni nyenkyakare obwe kabaka Ronald Mwenda Mutebi arikujaguza emyaka 71 y'obukuru. Twagamba n'abantu batari bamwe na bamwe abayetaba omu kwiruka oku ebi nibyo batugambira. Ngera nzizo wano okudukirira mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okutaasa olulwadde lwa siriimu. Kubo malungi, environment nungi, mukama mulungi, enkuba tetonye, teri kuseerera. Olwaleero embeera abantu bakyagira ddala n'abaana b'amasomero obalaba bavudde ku masomero ag'enjawulo era twebaza nnyo amasomero ag'enjawulo naddala agaviira ddala wano mu waffe Munateeti okwetaba misinde gino gya Ssaabasajja. Abantu abiine emotoka ezirikuteera ebidongo bataho endongo kucamura abantu abayetaba omu kwiruka oku kandi baza omu mabaara na za hoteri kwetungira ekyokurya na n'ekyokunywa kandi abandi baba nibakwata ebishani kurabira omu madirisa ga za motoka zaabo n'abamwe bashitami ahari za bodaboda bakwemurika. Omugambirizi wa polisi omuri Kampala n'ebicweka ebigyetooriire yagira ngu abiiruka barindwa kurungi obutahikwaho akabi koona. Ngera nammwe nga bwe mulabye nga tukolaganira wamu n'ebitongole ebirala ebyokwerinda okuli amagye tudeployinze wano wonna wonna okulaba nga abantu tebafuna buzibu bwonna bwonna nga olunaku olwaleero baluyitamu bulungi. Makuru aga gashakwa Sulaiman Mutebi na Anita Atukunda. Mwebale abashaki baitu b'amakuru abaganda abari kutuura omu kyanga kya Ankole na Kigezi eriizooba bakiranibwa bakwetaba omu kwiruka okwokujaguza amazarwa aga kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi obwo arikusia emyaka 71 nyenkyakare. Okwiruka oku kwaba kuri omu bicweka bingi by'ihanga n'omuramwa ogw'okurwanisa akakooko ka siriimu. Okwiruka kw'amazarwa ga kabaka Ronald Mwenda Mutebi kutakatandikire habanza kubaho kukora ebisasayizi aha kice kya Independence Park omu rurembo rwa Mbarara. Nabwanyuma omujwekerwa wa kabaka omu Rumengo ahabwa ekyanga kya Ankole na Kigezi ow'ekitiinisa Haji Hassan Mutaasa Kafeero yahika omwanya ogu okusimbura abiiruki. Mwebale kujumbira bulijjo enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka puroguramu ez'oluwalo buli mukolo gwonna buli puroguramu yonna ejja ne muba nga mugyenyigiramu ate na kino ne mukyenyigiramu era ensi ejja balaba. Abiiruki bayetooroora orurembo rwa Mbarara okwiruka kugaruka omu mwanya ogu batandikiramu kandi abakwetabamu basiima obwa kabaka bwa Buganda aha bwa projekiti zaayo ez'entunguuka n'okukuraakuranisa eby'amagara. Era nkutira abavubuka mwenna okwekuuma mwekuume musobole okubeera obulungi banaye obulwadde yadde obufunye naye togezaako okusiiga muno nanima nti ndaabaase konka agwa maanyi nanukuhagira kabaka wange naahurira nyina amaani gonka gaguma nigantwara nirukanga naamaraho. Twebaza nnyo kabaka waffe okutuyamba tukubiriza okutaasa zino endwadde ze tulina zino siriimu zikansa zinnalubiri tumwebaza nnyo n'olwekyo tubeera wamu naye. Kirungi nnyo okwejumbira kuno duka netuyambako ku baana abo abalwadde naffe ne batulabamu ng'abakyala bakulu tubawa obuwawuzi nga batugoberere. Mutaasa Kafeero yayihanangiriza abantu okukuuma obusinge omu myanya ei barikutuuramu. Mwongere okukuuma emirembe n'okwagalana mu kiko tuli wala eno tuli bunaayira tuli mu diaspora.
omukoro mukuru ogw'okwiruka okujaguza amazarwa ga kabaka kwabaherizo bo muri Mengo Kampala kandi amazarwa ga kabaka nagizobe rya nyenchakare omugandi omukwiruka kw'amazarwa ga kabaka omuri kabura rya Ntonde abazire bashabwa kuba bujunanzibwa okwiruka okugenderire kwera okurwanisa akakoko ka sirimu. Tugezaako n'okubajjamu ebyo bye twandyetaze okuzza mu bitundu byaffe, okuzza eri abazadde oba abakulembeze b'omu bitundu byaffe. Mu mbeera eyo okusinziira ku bye tusanze kitegeeza nti fenga omuzungu bayita ba stakeholders buli waali gwe kikwatako kati ndoza ate olutambi tulukyuse tuddeyo twogere n'abazadde. Nsaba abantu tweyongere okwebeereramu embeera mbi. Ripooti ze tufuna ez'abaana abato okuba nga beeyongedde okufuna embuto mu community gye bawangaalira ekitegeeza ffe tulina obunafu obweyongedde. Nsaba abazadde mweyongere okulabirira abaana okubakuuma okulaba nti abaana tebafuna mbuto, abaana tebalwala. Omuri rya Ntonde okwiruka kwabakurya okukwetooroora etawuni eya rya Ntonde. Goberera enteekateeka z'obwakabaka mu kisanja kyange era n'okwongera okutumbula ebintu ebiri mu nteekateeka z'obwakabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka egy'ekitiibwa emyaka 7 mwemeka mwogumu. Kyeneenyumiriza mu misinde gino nze buli lwenzirukamu mba mpulira nyina kyenganyiddwa mu bulamu. Nde Edwin Ram na Sande K. William ahabwa Agacencwire. Abahinzi b'ebikwijo mu district ya Kagadi bashobirwe bwanyuma ya kampani za shukari okwanga kugura ebikwijo byabo. Abandi bagira ngo bitandikire no kujundira mu misiri. Abahingi b'ebikwijo omu district ya Kagadi nibagiranguza banka nizibabanja sente nyamwingi kandi ngo hati tubakirana mu maju gabo bwanyuma ya za kampani za shukari okwanga kugura ebikwijo byabo. Benje nibagira ngo bakozereza rosi bwanyuma y'abari kubaguraho kubaragana soko bitwara konga bakahika bakahindurira mu muhanda. Tukozire losi ya biliyoni 6 biliyoni ebikaijo nibagenda batubiyana batugamba baratema nibamara kubitema omuhaire nenguzi nejya natwara truck yemu truck 10 nazireka hansi nizoma nizimuntu wocha hatsa zintucyire mu kubimenya tubyale nebihimba tituina na sente zo kukozesa hawe nakwe turabire mu yona tucyire mu kuhiga ebikaka binu twatendeka kuteka mu bicoli nebihimba kandi twari twoze plan yetu yankora kwa neta kwa bwangu twabyale bikejo bituyambe bitugali amazima gali tulemerirwa muno tumanyire mu government neja kutuyambeta. RDC chairman 5 kwika mpaka ha national level mutuyambe titukyarara mu maju. Yosiandi Bwami ori mukuru w'entebe ya katano abwa district ya Kagadi nagira ngo district ya Kagadi shemiriro kutunga factory chwera bahinjo kutunga katareke bikwijo byabo. Nubo bwire bwetu Kagadi naitu kufuna factory yebikaijo bukoza bali mibayitu ebikaijo baferekereire bihikizo bwire bagendo mbahindi katara bagenda hoyima nibagamba nitu abaragide mu birime ebindi byomere wano in terms of economy tukuferwa umusoro revenue kuruga ombali mbebekaijo om factories ebekaijo because bingi bikufu abantu bitu bakuburwe entaki because bayine bekaijo tebayina rabigura hato mukisa gwa factory gwizire abahindi bakushamba mu Kagere. I want to warn the Suka Council ngukana nakakayiri kora ngo kiriyaringire factory ya Kagadi etandikire ito munkurakurana tusigayire enyuma muno abandi bakurwanira university neite kuruga mubende paka ngusi okusera is a better institution of higher learning etarum nem kandi abana tubayine bulikyo nibatweta nibatubiha biyantwana orukwata nibatubiha tubene kyomeze kibali kutupora tuine kizibu kya banka ron nyo muntu tincyararama nasazi no bokwija no yeta no kubandi munju ninyesereka bwesere ko banyencyakaro banyamsano badi habo kubanda kizibu abana bange bona bayikalire
bona abana tibakusoma higuru yabebukaijo kutukolira itimanga lino. Sam Rugambwa okikirire omukuru w'akakiiko akarikushwiza amafactory za shukari omu ihanga nagira ngu biine barebere kuteganisa abahingi b'ebikwijo mu district egi. Because what brought us here was to see, not to hear any stories. What we saw, among the things that we have seen, include some farmers who have uprooted cane for other crops. We also saw, out of desperation, we saw emotions. Yes. Number two, we saw again some farmers or fields which are in the what we categorize as overage bracket. Kagadine mu za districts ziri kuhinga munonga ebikwijo kandi nababiguzo mu districts nka Hoima, Kyenjojo hamwe na Masindi Gashakwa Thomas tumwebaze. District ya Ntoroko abana babishinwe yonjero kwiham okurgaho mu mashomero okubahinjira abinji ho muri aba nababatakaitse myaka konka bazire nababa nobenda sente kandi abandi nubakireba ngo abana babishi no burgo bwentasya kurabira mu njugano. Omuzego kuyiha abana babicho mashomero kuza kubahingira cyangirwa ngongizo muhendo gwabicha bari kutwara abakiri bato abebembezo muri Ntoroko district nibegekerezo muzogu abazira bino mu rugwa sente nebindi bintu kurabiro mu njugano. Tulenga tugamba nabazayire tugamba nabasayiza abakubayiha mu masomero kumanya kiki cyenyine kiro abakwantulora appetite y'abasayiza erugire hali yitwa abakazi bakuru yagarukira kima habana batayita hati kumanya oba twetaga no kusaba kwa amani oba tukoleki tisa kumanya, which is very unfortunate. Abo kuwe kite ko fera yongerayo utakusanga China abacyara nkayitwa abasa kwemera batahereza okizo kubaho iki kuita mu kabazayire ngabebebese ndayikaro kubena kubakuranganiza nabo so nabo reka tukwaranganiza abebebese eyo musayire ngo tuyamo ikintu cy'umutumire. Ebihandiko bya Uganda Youth Development Link nibyoreka ngo abana babiki 20 gana kutanukira myaka 13 nibajye mu mbushwere. Report ahona nayoreka ngo muzogu gutekere mushecho muri Ntoroko Kasese hamwe na district ya Bundu Bujo. Sebo mugenyo mukuru. Rate eshinga okujja mu ofisi yange ya early marriage. Abana abatabafumbirwa abakyali bato. Nate ekyennaku wano mukujja bajja bonna abazadde bombi ogenda okuyita wiiki emu bbiri nga bakkaanya awo ne betusobera awaani mu kyama. Seka Patrick Sonko RDC wa Ntoroko na jangu ofisi ene yakire mshango y'abana kuyo mu mashomero myinyi bakoma mu primary chansu emu yamala tuka mu primary senior tagenda webuuza tulina secondary school ziri buli sub county but zina feeder primary schools population ya primary schools ngo bantu bonna abana bagenze bayingira mu secondary school eri mu town council wa sub county zani badezijura ne tusigana tukoze ki muleka bayisike basome nuko babere bomugafu obara amaze kusoma no baraswe baita some bayisike bangere muhura bali aho batababiya bareke musome batababiya bakabaya masomero bakabasweza bakakwende sera magezi. Ebimanyirwa bu district babirembaje kuza kiro cy'abakazi kandi omukoro gubira Kanara Seed Secondary School omugombora ya Kanara. Nahura ni bagamba zerizi ale marriages abana nabashowa bwa. Kandi masanga no abanje abazeyi natina kandi umutabani wananga ni watwero mwana wangi ndamwirukiza ha police speed iwe raba masidiyo okuna korongana no muntu wa hansi iwe cha kuyambe kiziwe nikiwao na polisi kitahikireyo kwiza kutunga generation ya nyeja abo abana ni baswera bale bato ne baruka mu masomero bali very very vulnerable and moreover vulnerability eno ne batekebwaho abantu abakuru. Amakuru aga Gashakwa Jonan Singwire. Ntugaruka naganda makuru Gumaha TV West. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Abantu 8 bakwatwa nibatekateka ku kwibenta mu rwego.
agarukurataho gabanaga kushikibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takizini. DJ atumwe na wearing ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara keke ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara keke tukaza kunyumba. Na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Ranger Rizoba Inko ekitongole kirukore byome bihangaza ebyomurembe mbaba mu rurembo rwambarara nebyoma nka demolition breakers ezikushenya concrete nebishenje enkito za safety rain boots face masks n'emyenda yo kujwara ha sites reba cutting discs za metal diamond na wood otebirwe sanders emisumeno routers grinders hari Inko ebyoma byo kushusha mbuga ebyamanda nebyamajuta ebyo kushara bimuri ebijuma hamwe na za fence nebyo kutimba bina by'ebikondo ha uwa washing bay reba ka pressure washer akamashanyarazi akamanda hamwe nayo kodesa majuta generators ziriho buruho nebindi binji byoma aha sentenche ahaduka yitumbarara high street ahashungire na highway restaurant isimu nutumushanje munana note anana mushanju aruna mukaga nshanju na mushanju ebyo kwemeka byongera koroba kankwanjurire ankole crazy limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi binji kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echo nabyombeche changale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo ngwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze bina ko kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje tukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America limited ekozi ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS
Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena nguni tukinda abantu binji abashija n'abakazi abojona bishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera Chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa no kwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga neinga not mushanju ina itano Echiro chisisira chireche Rose from Nempaka Shekaronji Para see a rose spring a rose farm Ejini biti Dokuro obsas mukashesh Nikuko masaji ngomu chuna Wera renko mwerere Nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Rose farm ensi y'ebiroto birungi Korkayo mukahumuro bwanyuma ya government ya Uganda kurabiro ministry y'ebyobuhinzi n'oburisa tandika kutungura ekishingwa eky'omwani heru kurabira omukugaba ensigo zago nebijuma omumakuru gitu twayenda ngo turebe aha bwenshi bamwe mu bahinji bashanjire kuguhinga kandi naba baguhinzire aha bwenshi bamwe nugwera abandi gukafa tutayayireho Alex ino mugisha kandi yatugira ngo akabatura atakuhinga mwana kwihazarwa mpaka emyaka 2 n'icweke nyuma kuba gutara mu mwata obukoko tuburukukanya omwana kuba gutara mu mwata ni gukozesa nutrients seze kubaza ryo mu itaka gurebuka ngo gwasurvivinga nobo okubota gutireho ki utagutireho manyo Dick nuwamanya okorwa ministry y'ebyobuhinzi kandi orukorera bushenye mpango omukwinjisa omwana tugambire cyubura umuntu oraze kuhinga omwana shemerire okubanza yakora ubanza omanye customer wawe cyaro kwenda abahinzi bingi mbahinga omwani batakumanya abanyomwana buraya ne benda ki buraya abantu abo kunywa omwani ne benda bintu bishatu icyo kubanza mbenda size y'enzuma eberi impango tubakwenda size y'enzuma egeri inkobusaza icya kabiri nibenda omwana ogwino oburemezi ekiri koreka ngu wasorome bafu y'omwana oguhire wayora hwentome zawe ezezi ibirwazo to mbafu wareba enzumisha tuzaza mutogwa mizi obe no manya ngu okweno kwerekera to yine mwani n'umurungi ngugubonere ningashiwa nonda amasharura mingi echo kubande cyo shemereye kuba nokora oshemereye kuba no timinga ekina kureba ngo ekina cyaba kiri cyurungi futi 2 ahari 2 ekinde cyo shemereye kora oshemereye kutaminiya kuba kuronda ensigo nungi abo kuba ensigo nungi ko kubojuronzere cyo kibanyisangu neza kwera jeterije kurwaro misho nuwamanya nagira ngo gwewe no rukwenda kutandika kuhinga omwane ashemerere kubanza yahamye bintu mushanjo icyo kubanza no burgo bwembe bo omuhinzi yabyare mbibo nungi neyongera higura amasharura ge by 50% ati gikwata yagireberera kurungi embibo nungi yatunga umusorwa akagupima futi kumari robusta futi 8 na saranda akatimbe kina kikire kirakore nke swane kirakore nke tanka cya futi birari 2 akabyaza kasasuro akombera kurungi akatamwe mikika nkarekso kwagitiremu akarara akitira kurungi noza kushanga ekitike omundeberera eri kureta 25% akache ekitike naza kubana heyo kiri 5 zo mwana ogomiro gusubwire bisu ninga kiro ina hariho enshobe mpangwe z'abahinji b'umwana barukora zikahendera zigucwekerize at least ahani 8 oshemereye kuba no gwinika gukuranzya izo barukurengera ni 8 no manyisa ki ni 8 oshemereye kuba 8 kwicira waza gwinika for fasting bageta primary pruning I mean primary staking oshemereye kuba no gwinika gwahika hakuju ningashi futi 3 bakasire tubanza kugira ngo ebe bitaji bereterwa kumya kota fiti akota fiti nebyo bitaje bitukurrizing
bapasire kugira ngo ibitage by'abana byimuka bije byekuriye umwana mwinshi kandi guremire n'ubu turabe twakwebirungi by'umwani bitu n'ugwendo kugumisariza okugutembura noba noyetaaga kugumisiriza abo kuba kori kutekamu ko kutandika kutembura eriizooba nyinshi akareeta orikusharuura noba oyine kutegereza bwa nyuma y'omwaka n'ekicweka emyaka 2 ukatandika kufuna akasente waba okuratira eby'abahingisa barikuhabura notandika kushora omaji omwani aha mwaka gumwe n'ekicweka mbwenu nkabire ninshaba gavumenti kugira ngu agriculture egiteekemu amaani right away kurwo mu kutandika omuntu akore namanya cyo kumanya abakuba amageza gutukozesa omu misireji kurunoja ngu tuba twine background ya agriculture technicalities ukabire noba noshanga emisiri yitu eriya mutindo gukukirogo gashakwa Michael atwakire webare Michael atwakire abantu 8 bakomerwe bwanyuma yo kutekatekwaho okuba beisirente z'omusirikare Brigadier General uba rukurwana nawe orutaro rwitaka omugombre ya Kapapi home district ya Hoima abakomerwe bashangirwe n'amahembe genteri kutekatekwa kubera iyo mwishirikare Brigadier General oba rukurwana na orutaro rwitaka omugomboro ya Kapapi mu district ya Hoima omugambirizi wa polisi omucyanga cya Albertine Julius Akiza arana jangu bakatungo kwetombwita kurwa Brigadier General Peter Nabasankunda okwamatungo gagabire ngito hitakarye omuri Kapapi nuko kutandika kuchondoza exhibits zetwasanze gano mahembe gante kati bino byetwasanze betwagenze okusi eno muhoima district yehoima mu Kapapi kigorobya sub county kati bino byade bakozesa kusala ente zino jambi yabe bade bazikozesa mu kusala ente ati ni batunda nyama nikigambwa ngu Brigadier General Peter Nabasankunda akatungita keria square mile 5 okurigana Moses Asimu wabira ino bujunanzi bw'abintu bya family yo mugenzi byangire owabira rumukama w'ecyapa ngo bita abantu bakaremera mu batandika kwita amatungo ge no kushisha bihingwa bye hakize yahabara abantu ogumana bejo nsakoto kugonjora enshonga zabo z'amataka umo kumara benu bagira ngo hariho enkaya nani ngashuta kwataga nataka tushaba hariho issues zetaka abantu bagume bazo mu koti bitari byo kwita kurwanagana batari byo kutematemite z'abana Julius Hakiza hona yayore ko kwatoho abwe mishango y'obushuma bw'amatungo kweyongera but we've been registering a number of stealing of cattle in so many cases but our team of flying squad and the crime intelligence have managed to arrest many of them the core suspects the prime suspect that are known have been arrested yes itakeru kugambwa rumwe byaro bya Waki North Kapapi Central Waki South rugana kirya teto mugomboro ya Kapapi mu district ya Hoima amakuru agashaka Ambrose Nwagaba Katoto ishomero ryo kubanza rya government of district ya Chegegwa hirya wekomire SS ryo mu Mbeirambi abashomireyo batandikire hehuru yo kurihunduza bwanyuma yo mutindo gwaryo okugaruka nyuma mnonga enyuma ho hakabaho kutinanguwe komire SS neija kugwa bwanyuma y'umubaro gw'abeje kucendera garuga abeje rushanju gazabeje 200 kanda habwe nshongeji abashomira hishomereri batandikire huru yo kuruhunduza tukozira amayizi agwa twalonkinga kirokenu ninyongera kusima abagenzi bange project ekaba egumire muno baitu tukasingura tukateka milioni 16 kwa kumbaye inchigambire nindora haroho kugobora kwa amani omwisomero lyaitu habwanyi kandi obulikuba nindora enyuma bakangambira amaizi gali gataroho halaroho ekidipa ifali tikumanya banyizi balyenda tikumanya betu abana no batahaga amaizi Dorine banurachika uri mukuru w'ishomereri nagirango bizube y'ishomereri biceri byinji no bahara bengwa bashomire yo bariyo no bakora ucweka ihembe twina oburaro butaito kwa basomesa neitwe ba administrators yitwe turara haraho abasomesa bakorara hano bake kandi twina mukorara tisobora kubajunana boko bakoraro butaito tuburona kati ekintu ekindi kinkwenda kubaza ekinkwenda kumanyisa inyo abantu abanyakule hano muleke kwegaya
mureke kwegaya hano abantu abakiro bwingi mwine omwani mwine bitoke mwine muhogo iwe okusharamo gambe ngunyowe buri mwezi obugurahika ninyi hamwe ekitoke kimo nikiteeka ha kaunti ya Busosa. Brigadier General Abdul Gumayo naho washomera ishomereri ahigira ababona bashomera ishomereri ukahikibara kubasa tonyoni mbasaba ba OBs and OGs abali hano itwena turuke hano tugende twetekemo ekintu kyokugamba ngo akantu katoito kanye nawo let us make this school a model school in terms of organization in Kigegwa. Ninyenda kubasima habwa initiatives ezimutairo kuimukya omutindo kwisomero limu. There is a time about 2-3 years ago all of us were worried that Wekomire Secondary was at the verge of closing because the enrollment was dropping below the 200 mark. Being in school itself, it's always a journey. It has ups and downs, but perseverance will bring about better results. Hata borabo tungiro mugiso wasomera nawe wamusanga hano kirungi cyo kusimira arahanga aba baherezo kwishomerera miziga miliyoni 16 ibitabo hamwe no kunduze cyombeko umugandi St John Karuta Chimbari Primary School erukushango mu Katamba Mbara City North Division erutungiro buhezo bw'amabati okubahwera kushakara cyombeko cyabo kwera beje kubona ho kushomera kumbwira n'injira kiye kugwa kwerunda no mu bwumwe mwe hakiri umwe amabato mushanga gatara ho bwumwe mwe twasigaza hemwe ninga kwirukanga kwazo musente twerira hife abantu twahunjira injire kimara kusya kugaruka twokuka ishomera katanu kwa ekereziya omwaka 2029 cyo kwera abana bo mu bishozo bya Katamba mu narukiro kutungo bwegese beturekije rya fafatkana. It is an official plan approved by the diocese and by the council kandi obwahati tubanduze kwimusyaho classe zina ezushakire kwibiri kandi ezindi ibiri ziri ha ring beam rero turaheze kwimusyezi nazona ezindi 3 twongera ntugera tuta nazo tuzimusya obwahati Centenary Bank Uganda ebahira amabati 10 okumaririza cyombeko cyabo. Of course namba y'abana teka kanyere munonga abo kubo bundo muzire nawo kakwikaho yarebe kizimbi ate cyaza kuntera umwana nangwa tukaba twayombekereho na temporary building hari ecyamakoko mbagera ngo hejuru rero kutero muro tegumane yongeraho kubaye bacishomera mutamwemwe umuyaga gwiza bude nafuga canga turiyo mu cyumuro amabati cyagutwara umuyaga but we thank God kugira ngo tutire heki kunka bavire mbasima munonga abo kurira Centenary nije kubakwatira kandi twena nanywe umuribo twena nitwatwi no kushemererwa munonga nitubashabira muri mukakore munonga vikakanye aba Centenary Bank batugambira habwenci bahwerira ishomereri. Now for us we have started as Centenary, we brought the iron sheets, but we want the community, especially the mothers, make sure your children are coming to this school. Let us grow this school together. Bantumwe mwinokora namanyi hariho abakwanga kufayo gukora mu kugira ngo abana n'aba government ngo abana Museveni abashomese ngo mbwene hati yo father yaritishomera aha abaze bebege mwange kushashura fees kandi kuno yani here nyanya inda Aiden Bataringaya hamwe na Philip Marangira katomereho tukinaganda makuru Agacencwire utugagaruza katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugerizo babantu bange tibarigaruka kugirenda kwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi Eina chama chayo muhute katochi yerya mutindo
Katochi alcoholic drink enuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukunjiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 9 0 When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama kabalansi? Nkuwaile 15 Mama, nkuwaile 15 Ompaile 15 Abantu abakuluma atandisa obuyayo mwena. Obuyayo obuliwa. Iwe. Ngobi yanko bantu sente dange ninzade kolera ngobi nakolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's kiss. Sweet Thomasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Reka ekiroto cy'umwana wawe okukora ombyenyonyi kikirire. Uganda Aviation Academy neta applications ahabwa May 2026 intake omumishomeji. Flight operations and dispatch, airline cabin crew, airport operations, airline customer services, foundation in travel and tourism, cargo introductory courses, aviation security awareness, IATA, GD's fares and ticketing, aviation management, quality security awareness, safety management, travel and tourism consultant, teaching and instructional techniques. Tuamibwe IATA na UCAA. Tunga application form ari Kampala office ari Metropole House 6th floor Entebbe Road Ningatera notisha tumwendishatu 10 nkaga na mkaga nkaga nibiri ninga jihe our website ugandaviationacademy.com. Yantore School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mkaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemire kubukikiro kubara no rujungu hamwe n'ebya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemire kuboine certificate of nursing na midwifery kandi omazire emyaka 2 mfield buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumonje no mugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruko mugirobwira eishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kumayibiri kukira hotera no tumushanje 8 mkaga nashanje ni 3 nashanje ni 5 ashatu na 1 kandi gabeji kweyizire yatuyambe ikintu cy'amani munonga yatuhereza za pichi hata ituyo ntuvuga tukurebera family zitu yagaka yatuhereza esente tuziyamu tuzuguza agwa nkito ba boda boda twiyatwiguza mugabo gwitu nteka esente zitu mina rero tuzuguza ki tuguza ba memba mwito ntusima kujangu ekatuyamba kwizo muri kagaramomo abantu mwena tubashaba kwiza mukatwagira mukejo iningo boda boda yitweji tukafune ntunguka Igarabu weju tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwere ntasiya yawe chanje butare chamuhunga bushenyi district ningo matajigitaga weju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera not mushanje munana mkaga not 13 not 2.
Ochiri nareba makuru Agacencwire umureberezi wa Western College Diocese Right Reverend Twinomjuni Johnson Twinomjuni yayoreko kwatwaho abo kweyongera kwa madini agaruka bisabikiriza Bishop Twinomjuni yabatayire plus 2 high school no kutahemkono abejo mwishomereryo. Umureberezi wa Western College Diocese Right Reverend Johnson Twinomjuni yashawe bembezi w'amashomero n'abanyamadini okurwanisa abanyadini bo buhabe abinomuze gwo kuhabisa abeji bakahendera basisikaire. Ati imobashomesa, I want you to help this. And the chaplain, please, you have heard me say this. Do not allow fake and false teachers to confuse our students. Confuse the world. By miracle. Are miracles possible? Yes. Jesus performed miracles, but listen to me. He did not perform miracles to demonstrate how we should live. We should live by miracles. Natugarikiremu twabasa nimbasima eda mistress yabari munonga nimbasima bashomesa bona bakora har plus 2 directors babana banya bashitamya tubarekire nabo gukora yagambe biyerizoba obuyaba nataho emukono abeji ba plus 2 high school omuri Bushenyi Nimani mfana n'ababa kuri umuntu ariyo motoka nungi ahari yarozwe nguto arugamu emotoka y'amani azarozwe nguto atsubura sipu highway ereza hojwa ubu motoka harimo kabaramu harimo kakomkazoe naki ari aho bane tugumisiza kwa petrol station naroka okanyiro tokishaka kuriya. You know, we need to, please, young people, understand diplomacy, understand decency, understand civility, understand decorum. In the academic performance iti y'omwaka oguwire atwire natugerera kurungi Bishop Benolija otushabira. You have always come and dedicated our candidates, and we have never regretted. Omuganda wembezi w'amakanisa g'abarokore barukurenga rukaga kurwo mu districts za Bugwizoba batendekirwe obuhangu bwo kukoresa kurwanisa obworo omubikiriza abo barukwebembera okutendeka oku kutebekanisibwa Pastor Ezra Mugisha omwebembezi wa Purification Family Altar Ministries International omuri Kabura lya Ntonde district. Ntegereze ngo dahanga arete omukuru w'ihanga ahayiguro mutongore ahatugara tuteho ishomero kandi koko ukureba ngo ahituragambira twajanje iro mu region zibiri ihango mbiro bike tuba turiyetoreye. Pastor Mugisha hona koze isomo gishogu kushaba bakuru b'amakanisa g'abarokore kurwo mu kurwanagana kuyaho bakwatanise bayambi hanga tuguru chebaito wavu ingire kimwe kasasu tugobere dara kasasu royo waza prayer mountain erizo kamageni koko za prayer mountain engesha ogenda ku lusozi egwese gukosa we abantu bamwe taine kindi kimutera prayer mountain teri abamwe abali ku lusozi teri kibatadde ku lusozi kirala kyonna aliyo naronde nashabira hanga ngo amugire mbabaza mu cyo kurya uwa aliya wakabiri akatonda amkwatirwe kisamfuli ekyo abali bageze ku prayer mountain zikiriza mukirizaganya wenu Pastor Ezra otuleseremwe kintu kisya musumba Ezra otutaddemu ekintu ekipya eto bakatuwulira bakatukuza ne batugambira obusu fe batukuza batugamba buli omwali n'olusiisira lwe obutwaga nga bagira ngo obunaku bukikire tusenye obuzuto mbikyensu olwava wano nabagamba nti obudde butuuse obw'okumenyawo obusiisira bwaffe buli omu okwera n'olusiisira tuzimbe nicyo kikundeeta nze kyekindeeta amazina rwanyita Pastor Businge Jeni ekanisa n'indi Christian Fellowship twasimara hanga wizoberi
ab'umushumba Pastor Ezra abo kuba Pastor Ezra akoze umurimo murungi munonga umbashumba bagenzi be twena twateranira hacyo tukabare twonka twakorwa je munonga aho katwayega ibintu bingi munonga twayega umwe ukwatanisa tukatwara umurimo gwa Kristo nisho abetabiro mu mushomogu abeno barwo mu districts ziri kurenga 20 kurwo muri burengero izoba agwa TV West Ndabdu Karim Sengendo na Abraham Muganzi Katumiroho tugaruka naganda makuru. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Omuganda makuru Dr. Chris Rwakasisi ashababeji okumanya enshonga habwenchi bari mu mashomero n'obutashaza abazire babo abire naganira n'abeji ba Ankole Western University omurikabuhe Shema. Iyo mabuzi wa president ahanshonga z'eby'obutegetsi n'emirometari yemwe Chris Rwakasisi arabwire minyeto mu district ya Shema ngo bareke kushisha obwire abo kuba butone korra bukuru abugambiro bwabire nabugana habeji ba Ankole Western University omurikabuhe Shema. One thing that you have got to do as a young man, as a young woman, let this black hair work for your gray hair. Because if there is any asset that God can give you, is to be a youth. He said success has many fathers, but failure is an orphan. And you should always be real leadership to your bosses. We normally say the boss is not wrong. Even though it's wrong, we should not undermine our bosses. That we should always respect our bosses. Orukura Ankole Western University yasimire government ya Uganda no kwanjura amakuru agamwa habeji n'abashomesa bitendekereri. Don't just be a number.
twaza kusoma umukuru itanu mukatanga umukashanu tushaka kutanga imitwaro ibiri. Don't just be a number here. Don't be associated with failures. Tell me who your friends are, and I will tell you how you face. You see, I'm going to say University Day Charter, and we are hoping in a few days to come to be chartered in God's name. May God bless you. Gashagwa erakiza hamwe na Mike Twachire. Umakura gibimzano bakuru b'amashomero ga primary abarukuzibira abeje kwetabo mizano baragwirwe okukomya omzogo kitariye cyo beja kubuzibwa kanana katano okuraburo kwirweyo abarukwebembere by'obwegeso mu district ya Rubirizi izoba ryempaka zo kwiruka okwa amashomero ga primary ahababire nabatorana team ya district. Ogubire guryo murundo gwa kashatu empakezi zoro kutebekanisa kandi abatebekanisa borekero bwesije ngo muzano guryo no gukurakurana omucyange cha ankore bwa nyuma yo muhendo yabagwetabiremo okweyongera kucere empaka za mirundo ebiri ezherero cire Ian Nyasiga ori mukuru wakachiko akarokuro muzano go mucyange eci nagira ngo empakezi zibire niziyamba bazane okwetebekanisa kurungi kwija kwaya no muza Uganda yona ezoro kwija kutebekanisa bw'abantare school okweza kuro kwija gumuzano gwa Yesu gutiyamba achinzwe ku protinga kombintu byo kubara nanom byo kuhombeka nanom kutekateka munonga kurebe kintu okukira kwiza direct kandi okasuboka okeyizosa ebindi ebyonyuma byose jereyo kugira ngo gumo okavaringa obsolving nikituyamba okwigura obwonko no kutekateka munonga kandi nikiyamba abana kwihayo ebiconco byabe bibine okubateka mutindo no kuhakahakana n'agandi amashomero na munonga amashomero agaryo mu state amashomero aga Kampala abasingiro mbana bato ababojo n'abishiki hamwe n'abakuru bahirwe medali hamwe n'ebindi biconco ebiri mu sente okuruga hamuzano wo kubanza okusya hawa kashatu kandi ho nabetabiro mu mpakezi bahirwe n'amabaruha gasha kwa Aloysius bya mukama wabare okureba makuru Agacencwire nko tubasa kugahendera umwebazi yogu n'abantu babazi Charity na Lois Gava murare kurungi Orwa kabiri akataka kace yego kuwa kubasa kakozesa kakugasiri abo kwa no bokuba ine mitumba yawe 10 oine bitoche 10 mtumbi 10 enkori 10 ebitoche 10 itwa hechitoche twina katareke tukanyakira guju hari nikakora buru every Tuesday of the week echitoche chemitware ebiri woine enkori 10 mazima abitochi 10 eje tim twarabiri hona wa harvestinga katugire ngo wa harvesting ebitoche 5 ebiri 15 wa harvesting ebitoche 5 ebiro 30 hona to kugenderaho so akataka kachene kakora kure kiwe mindset yawe niera kuhindure ukabasa kukuguka ukamanya ngo ubuzimazima akataka kacha ko ine wakayutilizing akakugasa Orwo kubanza nga wakintu tugweta umushija bakira kufuna high grade intermittent fevers kushanga umuntu nofuna umushija gwa higuru yo mu yacha tunamunana makumyana konka gukwija gukakora ki ukagenda
orena bakugira ngo Dr. Nintuyana munonga ikiro mpembo murro chonko mu mwihangwe ni bandiki amara agara kashasha so nkabasa kuba kari akabonero kaki ka typhoid ekinde kitukubasa kureberaho no kushanga omuntu naterwa umutwe takumanya umutwe ngwija guta gwija kugenda umutwe nkago hariho buriro kugira ngo headache as a disease konka hariho no kushanga ngo wafuna headache nkakabonero ko buki ko burwire so jo shanga ngo typhoid ne basa kuretera kushasha umutwe Orwo kubanza na ukamageza guri mu cyo kuyamba oishe korterera uragenda wotaterina wenda no guma nyekasama ranko kunara ashimuka mu buhoro buno bubi akanka watonzi ngaboro no bubi obwashika ku kushemera futura nanye nishemerwa ko we can be somewhere not here atengai mumanya kuguma washuza nyomuze icyo cyo kumushemeza mata kwena daga hati njere nyisubira katawuru ndukuza kunaba nawe turabibona wana what is it is self contained yes boya tugaranga wa hati cyaba kiriye cyo nuri kambe ndi wo mukazi nyume nati na nziro hati wale wazo wo mukazi nyo tinchira munyano wawe torera wale wazo wo mukazi tinchira munyano wawe hashika kandi nango kuzo wo mukazi wawe nuko kuwiza tukaguma amatwa risanga nyo kaguma kagicira afta mukire ezamateka zikurekera wajitegereza kuko ujya nguzo mukazi ustamye so zara na wasu mutagamba konka kisa kumukora ko mukazi yangira ngo buri kimwe cy'uruho wabaki kiraho kuko bato nuvo waswerwa Sunday. Okay. Ati umushahara gwo kubanza bakwazinga shilingi 2 18 sente makumyana esente zo zikakwingana rachi milioni nkitane zirigenda nari 15 masa nkagure nkito agure mpare agure sati agure mukokore kiteteya na mugure kikumpurura na mtoye kikohe nagura katande kabono otyo nasagaza kujya kweza kwisha what yes kasago senta tano eshaha zabishatu z'ekiro na when you don't use Momo you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Chajirwe bana Uganda mwena mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tunyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese ebipya ku katale leka ekirooto ky'omwana wawe okukola omubyenyonyi kiikirire na Uganda Aviation Academy twamiibwe ayata na UCAA. otaferwa mama nkokusana mukwana jino misuka naza kuza kwetonda na buli kimwe kyono kureka nkakire yawasukubana yiwakane kito kikoka kandi sukabura kubana aribo mwana we nana izuka umusayigu ya jimiso ukureka na asesha abukureka ngumwana we jimiso ukureka na kora akora utaka kebwa kandi zukomnyaro wanje mari kujanti activist nhinda buri saha emone chweka zo mwabazi wa jimiso kantandika kuri jimonoka izuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu ine VJ Rama the fantastic mafras tura kwantu makane mbera buri kimwe kyono kwa rukozere bati ekibi bukura polisi no jimiso nukaka no njya koreka unotina munyana wanje ngamanti ekitunjwe cyoka akotene kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist in that oh emazaz guilty Uganda mwetebeka
wabyumvisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo uri koresha shilingi 20,000 zonka. Kaluza Wanti na wina Etopo atopuka luza. Alright. Wahura kesho ngarako buri Sunday. Shaisha tunecheka wakahura kesho ngarako. No hano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks, the truck driver. Nibana tahamu oliwina. The katu terero omhangs witu and we see. Hey. Yes. Kwataka simu kwataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakuterera oli live at TV West. Yes sebo. Omo programu chamuka na sente. Hine message ayiwatunga simu yawe omwami Eri. Message na Joana sebo. Message negamba cyo mwami Eri. Message ne ya lecture Create Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangura mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenda sebo. Okazana. Eri kotina matwenje nyenda pure ya karuru. Tera makaruru tururu. Ngweno tarindaho terasta bibiracha tunamunana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Orwo kubanza nga wakintu tugwe tumushija bakira kufuna high grade intermittent fevers kushanga umuntu nofuna umushija gwa higuru ryo mu yacha tunamunana 80 konka gukwija gukakora ki ukagenda orena bakugira ngo Dr. Nintuyana munonge kiro mpembo murro cyonko mu mwihangwe nimbandiki amara agara kashasha so nkabasa kuba kari akabonero kaki ka typhoid. Ekindi kitubasa kureberaho no kushanga umuntu naterwa umutwe takumanya umutwe ngwija kugenda umutwe nkago hariho buriro butukugira ngo headache as a disease konka hariho no kushanga ngo wafuna headache nkakabonero ko buki ko burwire so shanga ngo typhoid ne basa kuretera kushasha umutwe. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Thomasana, yeah.